say what God you dey call am. Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. Uyu munsi tugiye kukubwira kuki? Tugiye kukubwira kuri Donald Trump nyuma yo kurahira. Ese ni iki Trump agiye gukora kugeza kuri isaha? Ese ni iki Trump abantu bamwitezeho nyuma yo kurahira? Ese Trump yaba agiye guhindura amateka ya Amerika? Ese turareba titi Trump yaba yiteguye gushyira business imbere cyangwa se politiki imbere? Turaza kureba kandi Trump niki agiye guhita hindura mu maguru mashya. Turaza kureba byinshi nyuma y'irahira rya Donald Trump. Ese niki kigiye gukorwa? Ese niki kigiye guhinduka? Yes, nujye kure cyane uri kumwe na turatsinze wawe. Wibuka gukora subscribe, wibuka gukora share, wibuka gutanga like, comment, utereke utubwire uti next uzadukorera iki niki. Mumaze kubona ibiganiro ngenda mbahereza, benshi bamaze kumbwira ati komereza aho ngaho umuhungu wacu. Reka rero twanzike tudatinze cyane. Harimo kuvana igihugu muri WO mje bukunda kwita WHO. Menya amategeko 10 Trump yahise asinya akirahirira kuyobora Amerika. President Donald Trump akimara kurahirira kuyobora ku nshuro ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahise asinya amategeko mashya 10. Mu mategeko arenga 100 ateganya guhindura maguru mashya. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hano iwacu mu Rwanda, ahari ku manywa y'ihangu mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC, nibwo President Donald Trump yarahiriraga kongera kuyobora Amerika muri manda ye y'imyaka 4 iri imbere. Nyuma yo kurahira President Donald Trump yahise ashyira ku mukono amategeko 10 ya mbere nka perezida wa Amerika. Muri aya mategeko yasinye n'ayangaya kurikira. Donald Trump kwikubitiro yahise asinya itegeko ryo kwikura mu muryango wita ku buzima, ariwo bita WHO cyangwa se mu magambo arambuye bayita World Health Organization. Amerika yatangaga 18% by'amafaranga akoreshwa n'uyu muryango binyuze mu nkunga yatangaga. Kuri ubu ntabwo izongera kugira andi mafaranga itanga muri uyu muryango. Mu mwaka wa 2024-2025 Amerika yari yaratanze miliyari 6 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri kwikubitiro yahise akuraho ubwenegihugu bwatangwaga ku bana bavukiye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itegeko ryavuga ko umwana wavukiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahabwa ubwenegihugu hatitawe ku buryo umubyeyi yageze muri icyo gihugu. Ibyo akaba ari byo Donald Trump yifuje ko byakurwaho. Ku mwanya wa gatatu Donald Trump yahise asinya guhindura izina umugezi wa Gulf of Mexico ukitwa Gulf of America, nka kimwe mu bigaragaza ko Amerika ariyo ashyize imbere cyane.
ku mwanya wa kane yahise akuraho Boy, you don't come again. itegeko ryo kugurisha no kugura imodoka zikoresha I amashanyarazi want the money. zikoreza amashanyarazi yonyine gusa I don't go take. muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Go. Ubwo yasinyaga iri tegeko, So she, you know. Donald Trump yagize ati She. Well, Leta Zunze Ubumwe za Amerika you are no second. ntizizasenya inganda zacu inganda zacu bwite mu gihe Ubushinwa bukomeza kwangiza ibidukikije nta nkomyi. Kuri gatanu Donald Trump yahise asinya itegeko ritegeka abakozi ba leta bose kugaruka mu kazi kandi bagakora iminsi yose nk'uko byagenwe aho gukora mu byiciro. Yashyizeho n'andi mategeko agenga umukozi wa leta mu kazi n'uburyo bwo kujya no kuva mu kazi ka leta. Umwanya wa gatandatu yahise asinya kubabarira abaregwa ku byaha byo ku itariki ya 6 Mutarama 2021. Yatangaje imbabazi ku bantu barenga 1,500 bakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'igitero cyakozwe ku nyubako iteye inteko ishinga amategeko, harimo n'abagabye ibitero ku bapolisi mu mwaka wa 2021. Ku ikubitiro kandi ku mwanya wa 7 yasinye gushyiraho itegeko rivuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abantu b'ibitsina bibiri, ari byo umugabo n'umugore. Ku ikubitiro ku mwanya wa 8 yasinye kongera iminsi TikTok nihagarikwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo igahabwa igihe cyo gukosora no gutunganya ibyo yasabwe kugira ngo yongere kwemererwa n'amategeko gukorera ku butaka bwa Amerika. Umwanya wa 10 Donald Trump yahise asinya yahise akura kandi Amerika mu masezerano bari bafitanye n'Ubufaransa. Ubufaransa bari bafitanye amasezerano n'Ubufaransa agamije kubungabunga ibidukikije. Nyuma yo gusinya kuri aya mategeko, Donald Trump yahise atanga impano y'amakaramu ku bamushyigikiye bari bakurikiranye icyo gikorwa. Icyo gikorwa cyo kurahira kwe no gusinya amategeko ya mbere nka perezida wa Amerika. Ngaya ngukorera Donald Trump amategeko 10 yahise asinya nyuma yo kujya ku butegetsi amaze kurahira. Ese wowe urumva aya mategeko hari iryo yabangamiyeho cyangwa se hari iryo yagombaga kwirengagiza? Ese ayo yasinye uremeranya nawe cyangwa se hari ukundi kuntu byumva? Tuandikire muri comment section tubwire uko bimeze nuko byumva. Ese ni irihe tegeko yagombaga gusinya cyangwa se ni atagomba gusinya? Ese abona Donald Trump muri iyi manda y'imyaka 4 urabona zitwara gute? Urabona zarusyaho cyangwa se abademokrate n'abarepublika bazazana umwiryane? Kwakubwira kandi ko Donald Trump adashyize ibintu bya politiki imbere ahubwo ashyize business imbere. Ese Donald Trump wowe urumva Amerika ni iki wifuza ko yashyiraho? Reka tuganire muri comment section turebe ese Donald Trump ni iki kinashobora kuba yashyiramo imbaraga, ni iki kinashobora kuba yakwirengagiza, ni iki kinashobora kuba yafasha Amerika. Ese Donald Trump Afrika utekereza ko hari icyo tuzungukira ku butegetsi bwa Donald Trump, cyangwa Afrika tuzakomeza gukandamizwa nk'uko bamubanjirije bagiye babikora ndetse banabigaragaza? Ese Donald Trump yabashyigikiye Afrika? Ese Donald Trump yaba agomba gukora inzitizi zituma abantu batajya muri Amerika uko babyifuza? Ese ku bijyanye na visa byaba bigiye korohera abanyafrika ndetse n'abandi bifuza kujya muri Amerika? Ese wowe urabibona ute kuri iyi manda ya Donald Trump?
aho umwanya ni wawe muri comment section, ni naho jye ndi turatsinze wawe. Reka tugaruke.